Bari arguf garanu battise yanui ya wa irram fachu yanui Afkidap utalcho yergodaf miliki ate kutte bane fuayudaf rasasa allati apkocho kotadap tagacha kenamal tudida jirra bunda baca kenamal tudida jirra bunda baca jirra kunwar alay jirra ya kana mambo aksisa umam sera umadapse raji barakana rajaka erga uken aga jamse mama kana mambo aksisa raji barakana ya jama bolna kesa desse bolna kotti alapashe ilmormai shirani karaf kalbi ki yakatani akan sirracitu fiadai algoden ansirracita sifuten gici kolita sifuten gulli solita sifuten dadar kolita sifuten shalla kolita sifuten syuku jelita sifuten sabbatalita sifuten awadalita shirani isado sisadi akan sirracitu fiadai algoden ansirracitu sifuten aje kolita sifuten sarbo kolita ebora konsilita sifuten nak ambelita sifuten macaranita sifuten shashe kolita sifuten ular kolita sifuten bampich kolita sifuten najo kolita sifuten hammayalita Fatima baratu darbu udire ofin gunguma dima barano baromani baro mandarba amayo medarba fardatu garbu udire achuma gangalata
baratuu darbuu diide achumaan wasaalata ototoo baranaa jennu barrilee barani sokkite Oromoo nutti kofalte. Wasoni sila ate ugat apa tu sabab isolasi kota kecil sabab isolasi kota kecil. Kota sabab tadi berbuat cara te itu bersara ketua sendiri itu bersara ketua sendiri. Kali Oromo menaikkan sekat istimewa mengecualikan. Jawab koyon cuti iman tunasar tercipta. Segera cepat cuti nanti tercipta. Segera cepat cuti nanti tercipta. Asin darabi kadabi kapkalisa koyomi mungkin sejarah aji kanisa koyomi mungkin sejarah aji kanisa koyomi. Asibati kubasti ubah puri sina kenyang ke isa koyomi. Yerong dasiana mungkin sejarah mungkin sadap dasida kamu mungkin sadap di kanisa mungkin untuk bocah terang itu imale. Ini sisinyati untuk bawa mati bandi syirat ati aji ko. Nuti malat amne malawai kinya macam karate dalam sosial jadi bilanya ni isatu kisah kerana kerana isatu kisah kerana kaya siapa si barangsa aceh ko aceh senyum siapa si pasti kerana makan kala aceh senyum dia muda berfaham Gada kawasan sagantaan itti aanu akkaataa tokkummaa keenya kan garee akkasuma immoo kaayyoo garee kanaaf itti wal geenne saganticha kanarratti yaada gabaabaa namni dubbatu dannee hoggantuu garee ajjatti kabajaan garanatti affeerraan. Asitti argamanii gaddas gammachuu sorii godhachuu keenya isin galateeffadhaa maqaa goota keenya Haacaaluu Hundeessaatiin jedha. Sun akkam isaanii yaadurraan qabu galatooma isin jedha. Okey, sekarang cuma soalan kali aceh kali dan jadi dia sekarang akan dulu balik ke segera dan itu masih segera berdoa Oromo Kenya. Waan ini yang jecha kata bayi santi doni bayi santi gamade Oromo Kenya lah. Nama makanan segera cusa ibu naga macam barang kisah Oromo nama jiraachuun isaa hedduu gammachiisa hedduu gammadeera. Wanti isin jechuu barbaadu